Red Blue JD. Si tuyifite amabanga menshi, hari byinshi bigoye gusobanura. Hari uduce duhisha ibyananiwe gusobanurwa n'abashakashatsi ndetse n'abahanga benshi. Mu nyanja ya Atlantique hari agace kagizwe n'ibirometero birenga miliyoni hagati ya Floride, akitwa Bermuda ndetse na Puerto Rico. Ni agace gakoze mpande eshatu. Wumvise aka gace ntibyakorohera guhita wumva impamvu kagarukaho kenshi, kuko kuba ari agace byonyine cyangwa kuba ari ahantu mu mazi birahagije kugira ngo byumvikane ko ari ahantu hasanzwe. Gusa aka gace ko ntigasanzwe, gasa nk'akamaze kurenga imitekerereze ya muntu. Hashize imyaka irenga 500 aka gace ariyobera kuri benshi. Ni agace kameze indege nyinshi cyane cyane amato n'ibindi bica muri ako gace bigahanuka bikagwamo ntihagire n'igisiga ikimenyetso hejuru. Gasa nka nyirantarengwa, benshi bagiye bapfa bucece kubera kuzimirira muri ako gace ntihagire umenya irengero ryabo. Benshi bakise imva ya Bermuda kubera umubare w'abantu benshi kariye. Hashize ibinyejana byinshi abantu bibaza ikidasanzwe cyaho hantu. Benshi bavuga ko hari amagini akurura icyanyuze, abandi bakavuga ko hari ibiremwa bidasanzwe biba muri ayo mazi byaturutse mu isanzure. Hari abarokotse kano gace bagiye bumva imbaraga zajegajegazaga ubwato cyangwa indege babaga barimo. Nta butabazi bukorerwa uhageze muri Triangle de Bermuda. Uwahinjiye arapfa kuko n'abagerageje gutabara nabo bahasize ubuzima. Iki kiganiro cyitwa Menya Nibi. Ni ikiganiro cya Radio Salus, mu gikurikira buri wa mbere saa 3 z'umugoroba, buri wa kane saa 3 n'igice za mu gitondo, na buri wa gatanu mu rukerera. Njye ukibategurira kandi nkakibagezaho nitwa Venus Habineza. Mbahaye ikaze mwese. Ihangane ubanze wumve ubutumwa ho gato, nyuma yabwo ikiganiro kirahita kijyamo. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Legend has it that the triangle covers the seas between Miami, the island of Bermuda, and Puerto Rico, an area of 1.5 million square miles. Triangle de Bermuda izwi nka Devil's Triangle, bishatse kuvuga triangle y'urupfu. Nta muntu uzayiherereye, ariko abahanga bakeka ko yabiherereye mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'inyanja ya Atlantique, aho amato menshi n'indege zimwe na zimwe zagiye ziburirwa irengero. Bivugwa ko aka gace kaba karavumbuwe na Juan de Bermudez mu mwaka wa 1515, ubwo yavumburaga ibirwa bito cyane byegeranye archipel. Impande eshatu ya Bermuda bakunze kwita impande eshatu y'amashitani. Ni agace gakomeje gutera amayobera mu bantu kubera ibikavugwaho ko kaba ari agace kadasanzwe, kurya indege cyangwa ubwato buhageze mu buryo bw'irengero, kurya abantu badakeka. Aka gace amerekezo yako ntavugwaho rumwe n'abahanga mu by'ubumenyi bw'isi, ndetse ntikagaragara ku makarita menshi y'isi. Ibi byose bituma abantu bakomeza kwibaza kuri aka gace, ndetse ibibazo byabo bigahera mu rujijo kuko nawe urabasha kubibonera ibisubizo. Abantu benshi bagiye bemeza ko ahantu runaka mu gice cy'uburengerazuba bw'amajyaruguru y'inyanja ya Atlantique indege n'amato bihagera bigahita biburirwa irengero mu buryo bw'amayobera. Ariko abandi bantu barimo ibiro by'igisirikare cya Amerika kirwanira mu mazi ntibabyemera, ndetse aka gace ntikagaragara ku ikarita y'isi yakozwe n'ibiro by'ubumenyi bw'isi bya Amerika. Mu mwaka wa 2013 ikigo gishinzwe kwita ku bidukikije n'ibikorwa karemano cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakoze urutonde rw'ahantu 10 habi mu mazi, ariko aka gace ntikigeze kagaragara kuri uru rutonde. Bivuze ko Amerika itakemera. Inyandiko za mbere zivuga ku merekezo y'aka gace zasohotse mu mwaka wa 1964, aho byemezaga ko inguni zayo 3 ziherereye muri Miami, mu karwa ka Floride, muri San Juan muri Puerto Rico, byose bigahura mu nyanja ya Atlantika mu karwa kitwa Bermuda. Ariko nyuma y'iyi nyandiko abandi banditsi ntibigeze bakurikiza aya merekezo. Buri mwanditsi wese wanditse yandika avuga amerekezo ye naho impande eshatu zayo zigarukira. Ubuso bw'aka gace ntibivugwaho rumwe, ariko benshi bemeza ko barirwa hagati ya kilometero kare miliyari 12 na miliyoni 949, ndetse na kilometero 940, ndetse na miliyari 38 na miliyoni 849 n'ibirometero 820.
ariko ikigo cya Amerika cy'ubumenyi bw'isi nticyemera aka gace ndetse izina ryako nta na hamwe rigaragara. Aka gace kavuga ko ariko gaherereyemo iyi mpande eshatu kari mu duce dukunze kugendwamo cyane n'amato ari mu myitozo, ayo kwishimisha cyangwa se n'ay'ubucuruzi ava kandi ajya mu mpande zinyuranye z'isi. Amateka y'izimira ry'indege n'amato mu buryo bw'amayobera ari nayo yatumye aka gace kavugwa cyane atangira mu mwaka w'1950. Hari tariki ya 16 Nzeri ubwo umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika AFP Edward Van Winkle Jones yabyandikaga. Imyaka 2 amaze kwandika iyi nkuru, ikinyamakuru Fate Magazine cyanditse ko hari agace k'amayobera gaherereye mu nyanja, aho umunyamakuru George X. Sand yandikaga inkuru ivuga ko hari amato menshi n'indege byaburiye muri aka gace mu buryo budasobanutse, harimo n'indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Flight 19 n'ubwato bw'abasirikare ba Amerika baburiwe irengero bari mu myitozo. Inkuru ya Sane niyo ya mbere yari ibaye igaragaza agace ibi byose byaburiyemo. Ibura ry'iyi ndege ryongeye kwandikwa mu mwaka w'1962 ubwo umunyamakuru wa American Legend Magazine yandikaga amagambo ya nyuma y'umupilote wari utwaye iyo ndege, aho yagiraga ati: turi kwinjira mu gace karimo amazi y'umweru, turabona ibintu bimeze nabi, ntituzi aho turi, noneho tugeze aho amazi ari icyatsi, ntakiri umweru. Yandika kandi amagambo yavugiwe muri bwa bwato bw'abasirikare b'abanyamerika aho bavuze ko babona bageze ku mubumbe wa Mars. Muri iyi nkuru umunyamakuru yanditsemo ko ari agace k'amayobera. Mu mwaka w'1964 umunyamakuru w'ikinyamakuru Argos nawe yanditse inkuru ifite umutwe ugira uti: mpande eshatu y'urupfu ya Bermuda. Aha yavugaga ko ibura ry'iriya ndege na buriya bwato ari ibintu by'amayobera. Nyuma y'umwaka umwe umunyamakuru Gaddis yabyanditse mu gitabo kinini yise Invisible Horizons. Ibi byose hiyongereho n'ibindi byagiye bivuga kuri aka gace, byose birangizwa n'ijambo amayobera, kuko nta muntu n'umwe ubasha gusobanukirwa ndetse no gusobanura uburyo aha hantu hateye. Mu bushakashatsi bwagiye buvuga ko bwakoze ku gitera impanuka z'abantu bagwa muri aka gace, bagiye bagaragaza ko hari ibintu byinshi byagiye bitera ibibazo, harimo ihinduka ry'amerekezo y'isi, aho rukuruzi y'isi ishobora kuba ifite imbaraga nyinshi muri aka gace, imiyaga myinshi, gaze metani ishobora kuba ari nyinshi muri aka gace, n'ikosa ry'abantu babaga batwaye ibikoresho byaburiwe irengero muri aka gace. Nubwo nta bushakashatsi bugaragaza neza igitera ibi bikoresho kuhaburira, benshi baracyatinya kwerekeza mu bice by'uburengerazuba bw'inyanja ya Atlantika y'amajyaruguru, ndetse biracyari amayobera ku cyaba gitera ibikoresho kuburira muri aka gace. Abantu bamwe baracyibaza niba haba hatuye abantu b'ubundi bwoko cyangwa haba hatuye ibivejuru. Umuntu yakwibaza ko hari ibiremwa bidasanzwe biba muri aka gace cyangwa n'ibiza biterwa n'ihindagurika ry'isanzure. Kubera ikibi biba mu kaziga k'amazi menshi y'inyanja ngari. Byose byatangiye kumenyekana mu gihe cya Christophe Colomb. Uyu yavumbuye Amerika hashize imyaka irenga 500. Mu 1963 ubwato bwitwaga Serifa Queen bwapimaga uburebure bungana na metero 130, bwari butwaye abantu 39, bwaburiwe irengero ubwo bwacaga muri Triangle de Bermuda. Hashize amezi 3 gusa indege zirwanira mu kirere za Amerika zaciye muri ako gace zimanuka byihuse. Hadashize igihe kinini haciye ubundi bwato bwitwaga Good News, nabwo ubundi bwabashije kubarenga. Mu mwaka w'1988 indege yitwaga DC-3 yajyaga Miami, yari itwaye abantu 36, nayo yahanukiye muri kano gace iburirwa irengero. Yari imaze guhabwa amabwiriza yo kugwa muri kano gace. Iburirwa irengero ryabaye rikomeye ryo muri kano gace ka Bermuda ryabaye mu mwaka w'1945 biba ku ndege 5 za Amerika zitwaga Avenger. Izi nizo mu ngabo za Amerika. Hari intambara ya kabiri y'isi yose, izi ndege zari zigiye gukorera imyitozo hejuru ya Bermuda. Lieutenant yagize ati: akuma kacu kayobora indege ntikarimo gukora, tumaze kurenga ahantu hari akarwa kandi mu by'ukuri ntituzi aho turi, ntiturimo kubasha kwiyobora, ntiturimo kubasha kubona uburengerazuba, turimo kujyanwa mu majyaruguru kandi tutabishaka. Aha yasabaga ngo abona aho yagwa kuko nawe ubwe yakorwaga n'imbaraga nawe ubwo atazi. Ajya kuburirwa irengero yavugaga ko noneho abonye urumuri, asa nk'aho agiye kubona inzira. Indege ye n'izindi byari kumwe byahise bimanuka bucumu biburirwa irengero. Ibi iyo byajyaga kuba, abajyaga gutabana ndetse no gushaka imirambo nabo ntibagarukaga. Abahanga mu bushakashatsi nabo bavuze ko iyo ariyo mpanuka nabo batarabonera ubusobanuro. Nyuma y'ibi ngibi igisirikare cya Amerika cyamaze imyaka isaga 50 kitaremera ibyabaye kuri izi ndege. Cyasubiye gushaka ibisigazwa ngo kinamenye ibibera muri Triangle de Bermuda bifashishije ubwato budasanzwe mu guhangana n'imihengeri, gusa ntibigeze bajya muri Bermuda. Bajyaga hafi yaho ubundi bagakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, ariko uko babonaga ibisigazwa by'indege basangaga atari za zindi bashakaga. Bivuze ko aka gace kabisa indege nyinshi. Graham Fox yaje gufata icyemezo cyo kujya munsi y'inyanja wenyine. Yari yarakoze ikintu kimeze nk'indege
ariko gifite ubushobozi bwo kugendera munsi y'inyanja. Yagezeyo abona indege yatekerezaga ko ari imwe muri za zindi zaguyemo mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Yayizamuye yishimye kuko yumvaga yesheje umuhigo utarigeze ukorwa n'undi uwo ari we wese. Nyuma y'iminsi 2 yatumije ikiganiro n'abanyamakuru watangiye kwivuga ibigwi by'uko yazamuye indege yari yaraheze muri Triangle de Bermuda. Aha ariko si cyo yashakaga gukora, ahubwo yashakaga kubabwira ko yibeshye akazamura indege itariyo. Abakoraga aka kazi bageze aho bafatwa nk'abasazi kuko bari bamaze imyaka myinshi nta kintu gifatika barageraho. Bageze aho bafata umwanzuro wo kubireka gukora ubushakashatsi kuko ikintu abashakashatsi bahuriraho bose bavuga ko hano hantu ari nyirantarengwa. Munsi y'aya mazi hari gaze nyinshi ku buryo hari n'ubwo izamuka hejuru, iyo hari ikintu isanze hejuru ihita ikimanura hasi mu ndiba yayo. Impamvu yabyo ni uko izamutse hejuru ica amazi intege n'aba gifite ubushobozi bw'ikintu cyose cyaba kikireremba. Abahanga kandi bemeza ko munsi y'inyanja ya Atlantique haba harimo peteroli nyinshi nayo ituma gazi ikomeza kwiyongera. Indege zijya kugwamo ntago zihanuka nk'imitumba, ahubwo biba buhoro buhoro. Abapilote bagiye barokokera aha hantu bavugaga ko babaga bakingirijwe n'ikintu ku gicu. Iyo ibi bibayeho akoma gafite ubushobozi bwo kuyobora icyerekezo gahita gata ubushobozi ntumenye aho werekeza. Hari n'abavugaga ko haba hari ibindi biremwa bijya bizamukana baguyemo bikabajyana ku mubumbe wabyo munsi y'amazi. Muri Triangle de Bermuda harimo agahanda k'amayobera kari munsi y'ibirwa bya Pininini. Abraham Fox yagiye gukoramo ubushakashatsi mu myaka ya za 60. Nibwo havumbuwe ko hano hantu harimo ibibuye binini bipima amatoni bitonze ku murongo, ku buryo bitonze umurongo bisa nkaho byakozwe n'umuntu, bikaba umuhanda muremure upima ibirometero bigera kuri 15 munsi y'amazi. Umuhengeri ubera hano ufite ingufu zirenze za bomba atomike 10. Uyu muhengeri utuma amazi azamuka akagera byibuze kuri metero 10 mu kirere, asumba inyubako z'amagorofa 5 n'umuyaga uri ku muvuduko w'ibirometero 300 ku isaha. Gitangaje kugeza ubu nta mibare ifatika y'ababuriwe irengero muri Triangle de Bermuda iratangazwa. Aka gace gakora kuri leta ya Floride muri Leta Zunze za Amerika, ku kirwa cya Bermuda ndetse no ku birwa bya Bahamas, kanyurwamo n'amato menshi ava i Burayi ndetse no muri Caraïbe yerekeza muri Amerika. Iki kirere kandi gikunda kunyurwamo n'indege nyinshi z'ubucuruzi ziva muri leta ya Floride zerekeza mu birwa bya Caraïbe. Ikinyamakuru Live Science mu mwaka wa 2014 cyatangaje ko kugeza n'ubu igisirikare cya Amerika cyo mu mazi US Navy kitemera ko aka gace Triangle de Bermuda kabaho, ndetse nta nubwo kagaragazwa ku makarita yakozwe n'urwego rubishinzwe muri Amerika. Uru ruzwi nka US Board on Geographic Names. Ni ayahe mateka y'ibura ry'indege ndetse n'amato n'abantu babaga batwaye indege byose byaburiye muri Triangle de Bermuda. Iyi triangle kandi izwiho kwitwa izina rya Sekibi, The Devil's Triangle, kuko indege nyinshi ndetse n'amato byakunze kuhaburira mu buryo budasobanutse, ntihongera kugaragara n'ibisigazwa byabyo. Kuburirwa irengero kw'amato n'indege muri aka gace si iby'ubu. Urubuga Gizmodo rwatangaje ko mu 1492 mu kwezi k'Ukwakira, Christopher Columbus ubwo yari ari mu rugendo ariwe muntu wa mbere wabanje kubona ibintu by'amayobera muri aka gace. Ubwo bari mu rugendo hagati, yabonye ko akuma kamwerekaga amerekezo akazwi nka compass katari kakerekana amajyaruguru, ibintu ubundi bidasanzwe kuri aka kuma. Nyuma yo kubibona yindinze kubibwira abo bari bari kumwe mu rugendo. Nyuma y'iminsi 3 bakiri muri Triangle de Bermuda, Christopher nabo bari bari kumwe babonye urumuri rudasanzwe ruri mu kirere. Aha bageze ubwo bamusaba ko basubira mu gihugu cya Espagne niho baturukaga. Ubwato bw'abanyamerika bwitwa Pickering bwabuze ahagana mu 1800 nibwo bwabaye bwa mbere mu kuburirwa irengero muri Triangle de Bermuda. Uko imyaka yicumaga niko amato n'abantu byakomezaga kuzimira bizimiriye muri Triangle de Bermuda. Ibiburirwa irengero muri Triangle de Bermuda byaje kwamamara ndetse binavugwaho cyane ku rwego mpuzamahanga ubwo indege 5 z'intambara za Amerika zari mu myitozo zaburirwaga irengero hari tariki ya 5 Ukuboza 1945. Izi ndege zahagurutse ku kibuga cya Fort Lauderdale muri Floride ku isaha 8:50 z'amanywa. Ikirere cyari cyiza. Nyuma y'isaha n'igice bari mu rugendo, wari ubayoboye Charles Taylor wari n'inzobere mu kugurutsa indege yahamagaye avuga ko utwerekana amerekezo twe tubiri twari tutagikora neza, ko ndetse batari baza aho bari. Nyuma gato abari bazitwaye bose baburiwe irengero, nazo ubwazo nta wigize azibona. Ubwato n'indege z'ubutabazi zihutiye kujya kuzishakisha ariko ntibagira icyo babona na kimwe. Byanditswe kandi n'ikinyamakuru Fate mu nkuru yacu cyahaye umutwe wagira guti "See Mr. at our back door."
yanditswe na George X. Mbere y'uko barekera kuvugana n'abantu bari bashinzwe icyambu cyo mu majyepfo ya Floride, wari uyoboye imyitozo yavuze ko amazi y'inyanja yahindutse, ko bari kwinjira mu mazi asa n'umweru kandi ko ibintu byose abona byahindutse. Kubura kw'izi ndege n'imibiri y'abasirikare 14 bari bazirimo mu buryo budasobanutse kandi zari zimwe mu ndege mu zari zikomeye mu ntambara y'isi ya kabiri, ni kimwe mu byatumye abantu batangira kwibaza ikintu cyaba kiri muri Triangle de Bermude, bituma ibyavugwaga kuri kariya gace bikomeza kwiyongera. Igisirikare cya Amerika cyakomeje gushakisha iherezo ry'izi ndege ariko ntizabasha kuboneka. Imiryango y'ababuze ababo niko yakomeje kotsa igitutu iki gisirikare. Nyuma hoherejwe indege irimo abasirikare 13 mu gushakisha, ariko nayo ntigeze igaruka. Kubura kwa ziriya ndege za Avengers kandi mu buryo budasobanutse nibyo byatumye umwanditsi M.K. Jessup mu gitabo yanditse mu 1955 akita The Case of the UFO, atunga intoki ibivejuru byo mu bwoko bwa alien, kuko ari byo byaba bitera kuzimira kw'ibintu n'abantu bihurira muri Triangle de Bermuda, kuko ababuze bose nta n'imibiri yabo yagaragaye nyuma. Bermuda Triangle Mystery Solved. Scientists discovered killer 170 mph air bombs in Atlantic. The Bermuda Triangle mystery may have been solved after scientists spotted hexagonal clouds over the region. Izina Triangle de Bermude ryavuzwe bwa mbere muri 1964 n'umunyamakuru Vincent Gaddis. Hari mu nyandiko yahaye umutwe ugira uti The Deadly Bermuda. Mu kinyamakuru magazine Argos, mu nyandiko ye Gaddis yahamyaga ko nibura abantu 1000 bari bamaze kuburirwa irengero mu mazi ya kariya gace. Ibibera muri Triangle de Bermuda byatangajwe bwa mbere n'umunyamakuru Van Edward Van Winkle Jones. Bitwayibonye ni mu nyandiko yasohoye mu biro ntaramakuru by'abanyamerika AP cyangwa se Associated Press isohoka mu 1950. Jones nibwo yatangaje ko amato n'indege zagendaga zibura muri kariya gace harimo n'indege z'abanyamerika twavuze haruguru. Indege y'ubucuruzi Star Tiger yaburiwe irengero tariki ya 30 Mutarama mu mwaka wa 1948, naho indi yitwa Star Ariel iyi yabuze tariki ya 17 Mutarama 1949. Nk'uko Jones yakomeje abitangaza mu nkuru ye, izi mpanuka zose zaguyemo abantu 135 ndetse akoresha ijambo ry'uko bamizwe bakaburirwa irengero. Inkuru n'ibitabo byavugaga kuri Triangle de Bermuda byarasakaye cyane mu myaka ya 1970, harimo icyaguzwe cyane cyanditswe na Charles Bellis. Iki yakise The Bermuda Triangle. Mu 1974 umunyamakuru Howard Rosenberg wandikiraga ikinyamakuru Los Angeles Times yatanze imibare y'amato 190 n'indege 80 byaba byaraburiye muri kariya gace mu myaka yari yabanje, ndetse yemeza ko abanindaga icyambu mu ruhande rwa Amerika nibura bakiriye ubutumwa 8,000 bw'abantu babaga bari mu byago abatabaza. Urutonde rw'amato, indege n'abantu baburiwe irengero muri Triangle de Bermude rwo ni rurerure cyane, ariko mu nyandiko yacyo Vanishing Planes, Ghostly Ships and Daredevil Hijacks, The Greatest Travel, Mystery Explained and the Ones That May Never Be Solved yo mu kwezi kwa Gashyantare 2015, ikinyamakuru Daily Mail cyatangaje ko nibura buri mwaka indege enye n'amato 20 biburirwa irengero muri kariya gace. Indege ya Airbus A330 akarongo 200 y'Abafaransa muri Mutarama 2009 yakoze impanuka ihitana abasaga 216. 12 bari mu ikipe yatwaraga iyi ndege. Iyi ndege yagombaga kuva Rio de Janeiro ari muri Brazil yerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa. Yakoreye impanuka mu nyanja Atlantique hafi n'agace ka Triangle de Bermuda nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa. Iyi ndege niheruka kugwa hafi y'aka gace, nubwo bamwe mu banditsi n'abashakashatsi bayibarira mu ndege zaguye muri Triangle de Bermuda. Ijya kubura ibyuma bicunga indege radar byayoze ku manywa y'ihangu. Airbus A330 akarongo 200 iyi yakozwe mu mwaka wa 2007 ikora impanuka muri 2009 yahitanye abantu 228, nayo ibarirwa mu ndege zaguye muri Triangle de Bermuda. Ubwato bw'abanyamerika bwaburiwe irengero muri Triangle de Bermuda mu 1918 bwahitanye abantu 306, habariwemo abakozi n'abagenzi. Nibo bantu benshi Amerika yapfushije umunsi umwe baguye mu mazi hatabariwemo abaguye ku rugamba. Mu 1975 umwanditsi Larry Kuske
yanditse igitabo cyita The Bermuda Triangle Mystery Solved. Muri iki gitabo yavugaga ko abanditsi bamubanjirije kwandika kuri kariya gace bagiye bakabya mu mibare batangazaga ku bintu n'abantu byahaburiye. Rari yifashishije amakuru yakuye mu gisirikare, ibitaro, amasosiyete atanga ubwishingizi ndetse n'inyandiko zo mu binyamakuru bitandukanye. Aha yatangaje ko abanditsi bagiye batangaza imibare irimo amakabyankuru kandi batanigeze bakora ubushakashatsi bwimbitse. Kubwe ngo hari ukuzimira kw'ibintu n'abantu bitaga amayobera kandi atari amayobera, ngo ndetse hari ibyo batangaje ko byaburiye muri Triangle de Bermuda atari naho byabereye. Ikindi ngo aba banditsi batigeze bagarukaho ngo nuko batangaje ibyaburirwaga irengero ariko ntibagaruka ku miraba ikomeye yabaga iri mu nyanja mu gihe cyo kuzimira kw'amato yagiye aburira muri Triangle de Bermuda. Rari yatangaje ko abanditsi bashobora kuba barabikoraga babizi cyangwa batabizi, cyangwa se bikaba byari uburyo bwo kwandika inkuru zizasomwa cyane. Ikinyamakuru Live Science cyo cyanditse ko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko gaze metane iri muri kariya gace ishobora nayo kuba intandaro yo kurohama kwamwe mu mato. Gaze metane iri muri Triangle de Bermuda ngo ni nyinshi cyane ku buryo hari igihe izamuka ari nyinshi ikagera hejuru ku mazi. Ubwato iyo buri guca iyi gaze yabaye nyinshi ntibuba bukibashije gukomeza kureremba, ahubwo bumanuka nk'ibuye bukagwa mu mazi. Ikindi bamwe mu bashakashatsi bemeje ko cyaba gitera kuzimira kwamwe mu mato ari imiraba ikomeye igiba muri Triangle de Bermuda. Iyi gaze metane igabanya ireme bwite ry'amazi. Ubwato bwakozwe bagendeye ku ireme bwite ry'amazi buhita bumanuka butosho ntibwongera kureremba. Nubwo iyi gaze ivugwa nta mushakashatsi urabasha gusobanura impamvu n'indege zibura muri kariya gace. Bamwe mu bashakashatsi bagiye batanga ikirere kibi nka zimwe mu mbogamizi indege zagiye zibura muri kariya gace zahuye nacyo. Nyamara indege nyinshi zahaburiye abari bazitwaye. Bumwe mu butumwa bakundaga gutanga mbere yo kuzimira kuva kuri za ndege za gisirikare z'abanyamerika, bose bakunze kuvuga ko iyo bageraga muri kiriya kirere baburaga amerekezo nk'uko byagendekeye Christopher Columbus. Ikindi kivuguruza ko ikirere kibi kitaba mu mpamvu z'izimira ry'indege nuko ubwo za ndege 5 twabonye haruguru zari mu myitozo ikirere cyari cyiza cyane gusa ziza kuzimira. Indi mpamvu itangwa ni kuzimira kw'indege n'ubwato ni rukuruzi ibarizwa muri kariya gace, ari nayo ngo ituma iyo ituma twerekana amerekezo tuhageze tutongera gukora, ndetse iyo rukuruzi akaba yaba ari ikuru indege n'amato. In the low 80s and the sea state is relatively calm. Devastated family members hoping against hope that hagati y'umwaka w'1968 ndetse n'umwaka w'1970 umushakashatsi Raymond Brown yatangaje ko yabonye piramide ebyiri mu nyanja ya Atlantique, ari naho agace ka Triangle de Bermuda kabarizwa. Nta muntu wigeze amuhakanya cyangwa ngo yemeze ukuri kw'ibyo yavugaga. Abashakashatsi b'abanyamerika bafatanyije n'abafaransa bemeje ko izi piramide zihari. Muri 2012 umuhanga mu bijyanye n'ubumenyi bw'inyanja Dr. Meyer Verlag we yanatangaje ko ubunini bwazo bwakubye inshuro 3 piramide nini yo mu Misiri nyuma y'ubushakashatsi yakorewe muri Atlantique. Dr. Meyer yemeje ko izi piramide ziri muri kilometero 2 z'ubujyakuzimu zikagira ubugari bwa metero 300 n'uburebure bwa metero 200. Hari ihuriro rigiye izi piramide zivuga muri kariya gace ka Triangle de Bermuda nibura ari ibintu n'abantu bibera muri kariya gace. Igisubizo cyaba yego, kuko abantu benshi niko babyemeza. Ubushakashatsi bwakozwe kuri izi piramide bwagaragaje ko zifite imbaraga zidasanzwe. Dr. Philip Callahan wize no ku ngufu zitangwa na piramide zo mu Misiri yemeje ko ziriya zo muri Triangle de Bermuda zibyara ingufu zitera imihengeri mu mazi. Ese izi imbaraga zazo zaba arizo zituma amato aburirwa irengero muri Triangle de Bermuda? Piramide zasanzwe hagati mu mazi ya Triangle de Bermuda zongereye urujijo n'ibyibazwa muri kariya gace. Raymond Brown wabanje kuvumbura ziriya piramide yakuyeho ibuye rishashagirana rifite ishusho y'umubumbe yarazaniye abashakashatsi ngo baryigeho, gusa ngo kuvayo yumvise igicucucucu cy'ikintu kitagaragara cyamubwiye kutazigera hagaruka. Ababashije gukora kuri ririya buye Raymond Brown yakuye kuri imwe muri ziriya piramide bemeje ko hari ibintu byabayeho harimo gukira indwara mu buryo budasanzwe. Iryo buye kandi ngo ryari rifite ubushyuhe n'ubukonje icyarimwe, kugira rukuruzi ndetse n'ibindi. Muri 2014 ubushakashatsi bwakozwe n'ubwato Deep Sea kabuhariwe mu gushakisha ibintu byazimiye mu mazi bwarangiye batabonye za ndege 5 z'abanyamerika zazimiye. Mu 1945 bizeraga ko nibura bari bubone ibisigazwa byazo, aho kubona ibisigazwa by'izi ndege ababukoze bagiye babona bimwe mu bice by'amato ndetse n'indege byagoye muri kiriya gace, gusa imibiri y'abahaguye itarimo. Richard Crenna yarayoboye ikiganiro cyagaragarijwemo ibyavuye muri ubu bushakashatsi, yasoje atangaza ko byanze biku
bikunze hakiri byinshi bitarabasobanuka kuri Triangle de Bermuda. Nubwo hari ibyagerageje gusobanurwa byaba bitera kuzimira kw'amato n'indege zimwe na zimwe, Richard Crenna asoza yavuze ko umunsi uzabaho hakamenyekana ikintu nyakuri cyaba kiri muri Triangle de Bermuda. Kugeza n'ubu nta mushakashatsi uragaragaza ikintu nyakuri gituma zimwe mu ndege n'amato bizimirira muri kariya gace, nubwo hatabura gukomeza kugendwa ariko abenshi bakaba batinya kariya gace. Nk'uko Wikipedia bigaragaza, abantu banyuranye bemeza ko aka gace kabarizwa mu burengerazuba bw'inyanja ya Atlantique y'amajyaruguru. Indege n'amato bihagera bigahita bibura irengero mu buryo budasobanutse biteye n'urujijo. Aka gace ntigaragara ku ikarita yakozwe n'ibiro by'ubumenyi bw'isi bya Amerika. Abantu benshi bizera ko isi yagiye isurwa n'ibivejuru extraterrestre. Bamwe barabyemera, abandi bakabihakana bitewe n'urwego rw'ubumenyi runaka babifiteho cyangwa se n'imyemerere yabo. Ese biramutse ari ukuri byaba biva he? Byaba ari bwoko ki? Bizanwa n'iki? Ni iki bisiga ku isi? Iyo bitashye bijya he? Ese ibivejuru bizagaruka? Relatively calm, devastated family members hoping against hope that there may be survivors clinging to a piece of debris or maybe iki kiganiro cyitwa Menya Nibi. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbara nkuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.